Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli qo'noqlar, alış yaqindan kelgan qo'noqlar, jana talabalar, Alloh taologa ismaqta shukrchilik bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Alloh taolo siz bilan bizni shunday mo'min musulmon qilib, islomda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat qilib qo'yganiga Allohga ismaqta shukrchilik bo'lsin. Albatta mana alış yaqindan kelgan tug'andar, ota-onalar, ustozlarning chaqirig'i bilan kelib o'tirasizlar. Alloh taolo rozi bo'lsin. Kelgan qadamingizlarga Alloh taolo hasanat, ajr savob bergan bo'lsin. Janob muftiy hazrati ham Alloh taolo sizlardan ham rozi bo'lsin. Chaqiruvimizni qabul qilib kelganingizlar uchun biz ham ne demoqchimiz? Alloh taolo barizga yaxshilik bersin. İyilik bersin. Mana aldığınızda oturgan talabalar 7 yıl murun az ustazlar aytib o'tib ketdi. Qanday bir ahvalda keldiler. Mana bugün perişte siyahtı appak koynuklar kiyip appak bolup aldığınızda oturat. Allah Teala bu baldarımızın ilmiga Allah bereke versin. Kılı okuyan ilmiga Allah bereke versin. Yaxşılık versin. Amal kılışın Allah Teala nasip kılsın. Mana hurmatli jamoat, ota-onalar bizning medresemiz shu hozir aytib ketganda 2005-yili ochilgan. O'shandan beri Xudoga shukr mana birinchi yerim bo'lib, birinchi yilga medresemizga kelgan 60 bola kelgan bo'lsa, o'shandan bo'lgani 10 bola gana bitib ketdi. Alloh taolo 10 ga gana nasib qilgan ekan, o'shunday bo'lib ketdi. Mana yil bo'yi Xudoga shukr qanchalagan baldar keladi. O'shalardan kimga nasib qilgan bo'lsa, o'shalar o'qib ketib. Mana 7 yil issiq suvga, bayağı bir aytganda ochiqga, to'g'ga, bardiga chidab Allah Teala sabır bergen bolsa, bularga nasip qilgan bolsa, mana bugun kunda bular bitib o'tiradi. Allah Teala bulardan Allah razı bo'lsin. Bularni ushunib tarbiyalab, o'shunday sabrdulikka bekem qarmab, bekem da'vat qilib, o'g'it nasihat qilib turgan ota-onalardan Allah razı bo'lsin. Jana bularga ilm bergan ustozlardan da Allah razı bo'lsin. Albatta bu narsa ilmga yetishlik uchun bir ele balaning harakat emas. Albatta barizga belgili ilim okuş için özünün hareket gerek, ata-enenin hareket gerek, jana ustozun hareket gerek. Eğer de bala üçün çala hareket kılıp jatat, biroq ata-ene hareket kılmasa, bul da ilimge yetişpetken. Ata-ene menen bala hareket kılvatat, ustozun köngülü yok bu balada. Bunda da ilim yetişpey kılatken. Oşonduktan üç öten ata dağı, ene dağı, ustaz dağı bir de hareket kılgan bolsa inşallah, mana bugün kunde aldızda oturgan baldarda ilimdi, bilimdi bolup çıgatken. Oşonduktan ata-enelerden Allah razı olsun. Barda bularning xizmat kılatgan jumuşlardan tark geçip, kıldırбастан aşın anını, tamaq aşını, kiyim keçegini, kemçiliklerini berip turgan sizlerden ata-enelerden Allah razı olsun. Ata-ene xizmat kıldı, uşu baldar uşu darajaga yetişti. Qanchalagan ata-eneler var, bular baldarının xizmatını ilmiga tosqolduk qilib olib ketib qolganlar bo'ldi. Qo'y endi sen o'qiyla qo'ychi deb. Alloh taolo uchun sen hozir bizga xizmat qilishing kerak deb. Mana Xudoga shukr sizlar hozir ko'pdir o'zingizda jeve ishpeshi baldarga harakat qildingizdan mana alhamdulillah bu oxiratga emne bo'ldi? Ish bo'ldi. Beishte bunda aytganda jannat beishten o'zingizlarga yaxshi o'rinlarni tayyorladingiz deb umid qilamiz. Sebep inşallah bu baldarımız gelecekte bütün alamga Allah'ın kalamını, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini jetkiret deb ümit qilib oturamiz. Bularga jetkendiga siz dağı, ata-ene dağı, biz dağı sebepçi bo'lib ekanmiz. Bu emne sebepten birinin arkasından biri bol ulan kıyamet kadar bu ilim to'xtab etken. Oşunun bardığı, oşal ata-enege dağı, ustazlarga dağı emne bo'latgan, şerik bo'latganmiz inşallah. Soğupga iyi bo'latgan biz dağı. Mana oşanduktan baldar enşil okuğanga amal kılıp, beken bo'la turgan bolsa inşallah siz menen bizning baxtımız. Xudoga shukr, yerlerde mana qancha 200 ga yaqin bola bitgan bolsa, bular hech biri xizmatsiz qolib ketgan yeri yo'q. Bizim ata-eneler oylat bu baldar erten gütse emne jumush qiladi. Qo'lida bir öneri yok bolsa, xizmati yok bolsa, bir diplomi yok bolsa emne bo'ladi. Bala chaqani qanday bag'at, bizni qanday bag'at deb qo'rqib, urkib yurgan ata-eneler bugungi kunda rozi bo'lib ustozlarga duosini berib yuradi. Alloh rozi bo'lsin.
Sebep balam ушинтип кыйналып окуп калган экен. Азыр мына бул районда имам хатип болуп жүрөт, мына жерде мындай болуп жүрөт деп бизге алкыштардын рахматын айтып жүрөт. Кудайга шүкүр 200 баладан эч бир жаман сөз уккан жокпуз. Кудайга шүкүр. Дайым шу жакшы сөздөрдү угуп келатабыз. Жакшы рахмат деген сөздөн башка сөз уга элекпиз. Алла таала башка сөздү уктурбасын. Мана шундай рахмат деген, жакшы деген сөздөрдү кыяматка кадар ушу көлмө медресеге рахмат жаап тура берсин. Biz ümit kılabız inşallah mana şu bütürüçü 45-50 balabızdagı oşolorun katarıga koşulup daim şu rahmat alıp beret degen çoğun ümitde oturabız. Allah Taala yüzübüzü jer karatpasın barыбызды. Medresenin yüzün jer karatып koybosun, medreseni jamanatlı kılıp koybosun dep keçeyip gündüzü bar ustazlar bolsun, bar jemler dua kılabız. Gelecekte elibizge, jerbizge, mamleketimizge hizmet kıla turgan bir ilimdүү, bilimdүү, akıl estүү, imandуу baldardan bolsun dep niyet kılabız. Gelecekte sizlerin artыңардан kançalagan karılar, alımlar çıgat dep ümit kılabız baldar. Adep ahlakta tüz alıp, жақшы жүрүp, улууду урматтап, кичиди сыйлап, канчалык жакшы болгон болсо, ошо жүрүш турушубуз менен дават болот экен. Жүрүш турушубуз менен сиз менен бизди көрүп эл журт оңолот экен. Анандай болсо болот экен, тигиндей болсо болот экен деп. Муну айтыштын, окутуштун да кереги жок экен анча акылдууларга. Мана ушундай адамдын жүргөн турганын көрүп, адам менен кылган мамилесин көрүп туруп, адамдар динге келет экен. Adep ahlakka keletken şunday bolup turup. Biz ümit kılabız sizlerde oşondoy jürüm turum menen dindi kötöröt, jürüm turum menen eldi, jurttu tuğra jolga başlayt dep ümit kılabız. Allah Taala sizlerden köp ümitimiz var inşallah. Gelecekte bütün alamga mana şu kölmönün atını kalaverse musulmandardın dinnin atını çıgarat dep çoң ümit kılıp oturabız. Bu sizlerde şu dereceye jetken mana bul oturgan ustazlardan da Allah razı olsun. Oşular tünde ve günü devesden özünün hizmetlerini, özünün başka cümüşten tapşırıp taştap koyup mana sizlerge sağ etti. Allah razı olsun. Bul meynet inşallah özüңөр gördüңөр. Bul meynetde sizlerde de uşunday boluş gerek. Bir adamın jetişige ilimdүү, bilimdүү boluşluğa albatta bir-birimizge sebep boluşubuz gerek. Oşonda gana daraja iyigilikке jetet ekenmiz. Bir-birimizni koldap, kuvatlap tursak, bir-birimizin jakşı muamele kılıp, bir-birimizge jakşı söz nasihatsız aytıp tursak, jer-jerlerde bolup turup, mana oşonda iyigilikte bolatken baldar. Birimiz jaman körбөстөн, birimiz put tosorluk kılbastan, emne jakşı degen at menen jan kılışыбыз kereken, maktap turuşubuz kereken. Mana bul Buharada vaqtida ilim bilimni oçoğu bolup turgan Buhara şunday ilim bilimdүү jetişkeni dedi. Kantı bul jerde oşo daraja jetiş dese, oşonda bardığı men bilemin degen nerseni toktotkan deyt da. Qarang, oşol qaroolchudan kelip suragan eken, eshikte oturgan. Bir masele surasa, içkeriga kiring, men bunga ajizman, men bunga жооп bere albayman degen eken. Oşontu oturup medresenin içige kirip bardığa kirgende ahirete aytgan eken, o varatada oturgan adamdan surasagan sizlerden maselеңерди oşo çeçet degen eken da. Ana gördünüz mü? Oşonun urmatsı menen Allah Taala dindi bekem karmap turgan. Azır ustaz aytıp ketken, jör adamlar aytıp ketken, Google'dan, internetten görüp alıp turup ele, azır masele aytabız. Masele men жооп берем, men bilemin dep turabız da. Bul nerse menен biz jakşылыкка barbayбыз. Mana ustaz aytıp ketkende har bir kitapты parakta okumayınca bir iyigilikке jete albayбыз balдар. Kudayga şükür 7 yıl oturup mana paraktap çıktыңар kançalan kitaptарды. İnşallah oşunun arkasından sizler özürünü endi körösüңөр inşallah. Oşonduktan amal menen bolat yani buyagıçı. Amal kılış gerekende. Okup aldım büttü dep koyup, emin men kommersiya kılıp alayın, uy salıp alayın, maşina alıp alayın degen nerseni toktotup, birinci maksat emne baldardı okutup kalaylık. Şunça okudum ede, uşunça ilim aldım, bilim aldım. Emin men dagı şunu hareket kılıp, medrese açayın, meçitte sabak bereyin dep uşunu hareket kılatırgan bolsa, sizlerden ilimiňe emne bolatken, örçüp, önüp, ösötken. Adam okuş menen emes, okutuşluk menen pişat ekenmiz da. Sizler okup koyduңар. Endi oşonu bekem kılışlık üçün emme kılış gerek, sabak beriş gerek. Sabakta çıkpagan jerini izleysiңер özüңөр. İzleseň bir-biriňerden suraysıňar.
Mana ошентип жүрүп, эмне болот? Окуган китептин бардыгы бекем болот экен иншалла. Ошондуктан Алла Таала баарын тилеген тилектерибизди, ойлорун, максаттарыбызды Алла Таала өзү берсин, ишиңерге ийгилик берсин. Бу силерди азыр кое бербестен алып отура берген максат отурат, бирок энди мүмкүнчүлүк жок да. Ошол жерде эле дагы отура бергиле деген, дагы окуй бергиле дегенге эми болбой калат эми. Барып энди 7 жыл ушул жерде мээнет кылган болсоңор, энди жетир калган өмүрүңөрдү ата энеңердин алдыда кызмат кылгыла. Ата энеңерге, ата энеңерди кызмат кылып, окуган билимиңер менен ошолордун даражасын көтөргүле. Рахматты алып бергиле. Канчалык силердин аркаңардан ыйлап сыктап жүрдү эле. Балам силерге сагынып көрөйүн деп чакыртып жүрдү да, чакырганыга койбостон жооп бербей жүрдүк элек. Мана энди буюрса, энди ата энеңердин алдыда кенен кесир жүрүп, окууңарды уланткыла, сабагыңарды уланткыла, амал кылгыла, бекем болгула, ынтымак болгула, жакшы болгула деген максатыбыз бар. Мына Алла Таала бардыгыбызга жакшылык берсин, ийгилик берсин. Сүйлөсөм сөз көп. Менден кийинки башка устаздар да карап отурат. Убактыбыз аз. Мына пандемияда ооруга байланыштуу былтыры ошо медреседе чогулуш болуп, мындай отурушубуз боло албай калды да, кыла албай калдык. Мана былтыркы быйыкыларды азыр чогулуп отурабыз. Аллах Таала мындан бияга Алла Таала мына ушундай дайым мечит медреселеринин эшиги ачык болсун. Кыямат кайымга да мечит медреселеринин эшиги жабылбасын тугандар. Мана шуну дуа кылайлык. Көп дуа кылайлык. Мана кечеги айт намаздар, жума намаздар кандай болуп калды да. Алла разы болсун устаздардан, мана муфтияттардан, шулар ар бир эшиге кирип отуруп жуманы ачканга аракет кылышты. Айт намазды окуп берди. Бул биз үчүн, сиз үчүн бир чоң неамат болду. Баягы көп түкүрсө көл болот дегендей, баягы жамгыр менен жерге көрөт, пата менен элге көрөт деп, ар бир жерде пата кылсак, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге мана ушундай оору сыркоолор жоголуп кетишиге, жок болушуга, мана мындай ооруп жаткандарга көп дуа кылайлы, Алла Таала шифа берип жакшы болуп кетсин. Жана такыр ушу бизден ушундай оору сыркоо бүтүн мусулман элиден ушул оору сыркооду алып кетишиге Аллага дуа кылайлы тугандар. Дайым шу дуада болойлу тугандар. Дайым дуа кылайлык. Баягы айтат го, гайбана кылган дуалар кабыл болот дейт. Сурабаса да биз дуа кылайлык. Сурабаса да бири-бирибизге дуа кылайлык. Устаздардан дуада кошуп жүргүлө балдар, унутуп калбагыла. Эч бир унутпагыла. Дайым ошол ийгиликке жетишсиңер ушул устаздардын неси менен болдук, жетиштик да баарыбызчы. Баарыбыз ошо устаздардын жакшы жаман сөзүн уктук. Анча-мынча капа болдук. Бирок капа болгонубуз менен бул устаз өзүнүн максаты үчүн, өзүнүн тилеги үчүн, же колуну жыргатып алыш үчүн, же тилин жыргатыш үчүн бул сөздөрдү, жаман сөздөрдү силерге айткан жок. Себеп силердин келечекте жакшы болушуңар үчүн, келечекте бүтүн ааламга Алланын каламын, пайгамбар сүннөтүнү таркатышыга себепчи болот деген үмүт менен устаздар ар кандай сөздөрдү айтты. Силердин жакшы болушуңарга, силердин жакшы болуп, жакшы жүрүшүңөргө гана ушул сөздөр айтылды. Эми мен не демекчимин? Эми ошо устаздардан анча-мынча хата кемчилик кеткен болсо, тилиден кеткен болсо, кечирим сураймын. Устаздардын атынан, өзүмдүн атымдан. Эми Алла Таала кечирсин. Кудай Таала ишиңерге дагы бир ийгилик берсин. Окууңарга мындан бияга Алла береке берсин. Өмүрүңарга, рызкыңарга Алла береке берсин. Ден соолук берсин. Алла Таала жакшылык берсин. Дайым жакшылыктын үстүндө жүрүшүңөрдү Алла Таала насип кылсын. Алла Таала мындан бияга дагы медресени жаман атка кондурбастан жакшы ат менен алып жүрүшүңөрдү силерден суранып кетерлим. Эч качан медресе көлмөнү бүтүп мандай болуптур, тигиндей болуптур деген сөз бул биринчи өзүңөргө, экинчи ата энеңерге, үчүнчү медресеге сөз тийип алат да. Баласын окутуп андай болуптур, тигиндей болуптур деген сөздү ата энеңерге дагы, көлмө медресеге дагы албаганга аракет кылгыла. Албетте кичипейил болгула, кечиримдүү болгула, мээримдүү болгула. Анча-мынча бул сөгөт адамдарчы. Сөккөнүгө дагы кайыл калышыңар керек да. Шунга разы болушуңар керек. Ошондо дин көтөрүлөт да. Эгер бир адам келип деп сөгүнгөн болсо, башка кылган болсо, ого бирдей болом дей турган болсок, биздин динибиз көтөрүлбөйт.
Биздин илимибиz көтөрүлбөйт. Анча-мынча уруп койгонго колуңуз оорубады деп кечирим сурап койгула. Менин бетим каттыгыды, путу тепкен болсо путуңуз ооруп калбады, менин денем каттуурагыды, кечирип коюңуз деп кечирим сурап койсоңор, баягы таш менен урганды аш менен ур деген сөз бар кыргызда. Мана шундай болгонго аракет кылгыла. Кичипейилдик бардык нерсеге жетесиңер. Кичипейилдик менен, кечиримдүүлүк менен ийгиликке жетебиз баарыбызчы. Ар бир нерсеге тиреше турган болсок, ошону мен галып келемин, мен буну утамын дей турган болсок, биз өзүбүз уттуруп калабыз. Себеп бул молдо адам, илимдүү, билимдүү адам, акылдуу адам болот. Мындай нерселер менен акылсыз силер менен адам алышат да. Акылдуу адам эч качан молдого, илимдүү, билимдүүгө жаман сөз айтпайт. Акылсыз адам мазак кылып, маскара кылат. Ошондуктан силер бунун баарыга эмне кылышыбыз керек экен? Кечиримдүү болуш керек. Албетте силер азыр кызыл канды, шундай илимди алдыңар, билимди алдыңар, Кудайга шүгүр. Шундай жүрөсүңөрдө менмин деп турабыз азыр баарыбызчы. Мен ушунча китепти окуганмын. О 7-8 кылымдан бери окулбаган, Орто Азия окулбаган, Имам Бухари, Тирмизини окуган мен боломун деп турабыз азырчы. 7-8 кылымдан бери Орто Азияда бул китеп окулган жок эди. Мына Кудайга шүгүр азыр биздин Кыргызстанда ушул окулуп атат. Бул эң Кыргызстанга келген бир чоң бир неамат. Эң бир жакшылык туугандар. Ошого эмне кылышыбыз керек экен? Дагы айтып кетерин, кичипейил болгула, жакшы болгула, ынтымак болгула, ата-энеңерди урматтагыла, ата-энеңерди сыйлагыла, улууду урматтагыла, кичүүдү сыйлагыла. Тилегиңерди Алла Таала кабыл кылсын. Кудай Таала өзүңөргө күч кубат берсин, нутук берсин, гайрат берсин, шижааттуу болуп, Алланын алдыда жакшы амал кылса Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.